हाली वेगवेगळे तरेन लुटपाचे प्रकार उक्ताडार येवपाक लागल्यात. असोच एक प्रकार बुधवारा म्हापशेच्या हाऊसिंग बोर्ड कॉलनीत पळोवपाक मेळ्ळो. 3 दादले बायलांचो भेस करून एका घरात घुसले आणि तांणी ते घर लुटपाचो यत्न केलो. घरांत आशिल्ल्या बायलेन बोवाळ केले उपरांत शेजाऱ्यांनी धांव मारली. पळयतात जाल्यार 3 दादले बायलांच्या भेसात आशिल्ले. शेजाऱ्यांनी पुलिशेक आपोवन तिगूय दादल्यांक तांच्या सुवाधीन केले. शर्म नहीं रही इंसान लोग काम बरमुडा बरमुडा निकल रहा बाहर निकल निकल मार मार अरे बाढ़ आ आगे बाढ़ आगे निकल 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 ना ना फिट ना ते आता जीरो स्टार्ट जाते दे दे और एक नहीं ऐसा मत करो आपने मार मार काट मारे देखा मारे निकाल काट ये दे हमारी बराबर नहीं निकाल लेकिन निकालो निकाल काट फोटे फोटे नहीं सर ऐसा मत निकालो अरे आदमी मैं आदमी बोल रहा हाँ आदमी अभी बोल रहा है निकाल लो निकालो निकाल निकाल जरा काट निकालो निकाल अरे उठा निकाल दिखा ना निकाल निकाल हांगासर 2 ब्लॉक सोडून एक माझो ओळखीचो मनीस आसा सादी. तर तेजी बायल घरा एकटीच आसलेली आणि सायडीच्या फ्लॅटान एक पेंटर पेंट मारतालो. That time these 3 so-called transgenders, actually they are not transgenders, they came there and they started asking for money. Here transgenders for the past almost 6 months they are harassing the local people here. Harassing म्हणजे harassing. Okay, लोकांक दिसता की ते ट्रान्सजेंडर आणि ते तांकां पैसे दितात, बट इट इज नॉट मनी. ते थंय येतात, स्क्रुटिनी करतात सारखे. आयज कितें जालें, ते बायलेन तांकां काडून एक 50 रुपीज दिले, लायक हाव वी गिव नॉर्मली बरेपणान. So they pushed that lady and they went inside and they started demanding for 100 rupees. Then that lady raised a commotion. They left from there. And they came and they sat down here near the gym. By that time the lady's husband and the other people came there and comforted. So त्यांच्या भितर मागीर ते तू मे जाले आणि then people all gathered over there. A big crowd gathered to call the police. So exactly 1 o'clock पुलिसाक कॉल केल्लो. पुलिस अरायव्ड exact at 1:30 पुलिसांक कॉल केल्लो. The police arrived exactly at 2:25 after 55 minutes. Okay, by that time the people were upset and all, mob was there, but तितके काय तांकां हे करून ना. But I think so they got stripped also and it was realized that they are not transgenders, they are males in fact. My paya podong lagle and all that. Then afterwards they revealed that they have total 9 in numbers. They are staying in Thivim and they are having this racket of going and begging and then extorting money from people.